Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kanong lang sports club menta kasengi ka arpho tarik urisao arajar arpulai kalas dang ye kajing rakhi jong ka ye kajubilik siar lani kajing dap Sun Post nam joka club Hamadan Pinden yo Lingdo Nonglang Southwest Khasi Hills District ya kani kajing rakhi le commending ku dap Sun Post nam joka club la yo ban pli perda da uba YG Lingdo working president MDSA haringkat kajing don lang uba first Lin Karaswai menteri Nong Nonglang ba Francis Don Bak Harlingdo President Seng Samlash Nong Lang, Ba Kordorlen Karling Do, Secretary Nong Lang SC, Kiseng Nong Kumi, Kirgohat VDP, Kinohikai, Kikana School, Bat Kiway. Kum gajing play, gajing rakhi, gajubilik siar, Kanong Lang Sports Club, Hagani Kasngi, Kalayo Penlong na gajing lekai football, Interdong, Hakaba Kanong Dom, Kala job da Argo Lanot, Yakapendeng Jatang. Uba Kordorlen Karling Do, Secretary Nong Lang SC, Layatu Ru Banalor ka football, Hidan Ru Sakiwi gajing lekai kum ka marathon, carom board, athletics, archery, badminton, maupun volleyball bat kiwi. Hagani kasngi la yo on pin ipo iping shu ya kajing rakhi da kajing shot nagi kana school ka Bethel Secondary School bat Nong Lang Secondary School. Ngalah panong kari kepor kepulangkot ya keba Secretary jo Kanong Sports Club ila kot ia kejir kat jonga kini kejanmit bomta Henry amsyam la kantat nomor banga sokmen bagade kasmi ke bakerpang kadai ke program ke bakerpang namar ba nagaliang jonga ngabat ku presiden jo Wasi Sports Club ngidangya nanti sao po sao sum kum ka Sports Club hakit jing sekali jongka ia ka Sports Club jungi tin ring ayo pat balindon benta ba kahman kepala kot ika kerta kepala Sun Post kepala kot ika kerta kepala Sun Post nam ngingai bat misutran ban phaidin ya ki post nam ki balada kwe kembala penkerma do menteri kalong ba ngim de ban klat ya kinong stang legba kajing don jong kinong i jangai ha ki pos nam ki paradam hat kinai spa hanyo polai snam menchua hausam hat kinai spa hanyo polai mi sokmen shibun bonong ba ngilong menta kumni kumbang ngilong ngidon ki infrastructure ngidon ki facilities ngira penmi isbun ki produk nakan lemba jong Kanong Lang Sports Club lemba kejung ijai jong kinoelam ki ba mensua ki bala seng ladang ya Kanong Lang Sports Club ha ka ba ngatem ba ha ki pos nam ki bala letnyo Kanong Lang ka jusei ya ki rangkan sai ki taken sai ki nongel kai ha ki disiplin waper ki balawan ranam ya kadong kathan jungi angi ki balala balik pada simbenta ha ki competition waper ha ki celah jungi bat kumjur matem Kanong Lang kadonru ya ki official ali ki baju sotngat ban simbenta ban mikmat ban edon benta bat Kamogorot District Sport Asian jungi kumki official kani kewe kabadon kam hadu kata-kata ya kaba lara klam makiro ninnomla bat penyebet nanti ya kijingile kai jungi bat jika no yo thao no bo ba la pedolong ya kani kasgi ba nginyo bat pli ya kani ka Golden Jubilee lane ka jingkan jo jungi ya ka Sun Post nem जो गजिए लेती जो Kanong Lang Sports Club ha kini kisnem baro te kisem komen ndu kata bala penulong ya kani kasgi ha kani ka arpo tarik jong udi bnai Oktober ne risau arjaro pulai ha kani ka madan panden yelong do snow Nong Lang jungi Golden Jubilee nane ka Jubilee ba Sun Post nem jo Kanong Lang Sports Club kepada yang ne post jungi ngai kuble Kanong Lang Sports Club Nadu ki por barim baja
aru ki ngadu bersua kinok seng ni ka sports club kem making atrai mentang minum yo lat akum ke kapor manra ke ya ke golden jubilee ane ka kena jingkap sampus jam ke sports club juni ngai kublai ya kinok kit kambar khoi ngai kublai ya kinok kit kambar pemerintah bat kiban kam kiban adab no ru kumjo ya menteri senong kiban adab bat menteri senong pemerintah kumjo ya ngi bor khoi mana ngi piwai ru sistem ngai kublai kam tabe iba wajib do babi cuma ya khot ila longkum kusan ni kapor unta sekentin akentin kemauan ni mental long ba kasih speech na kasih samla te nanu puno perjurang ka konkret juga nomor 5 golden jubilee yang sab ya gas nongang sports club berkawai rengkat kinong yalam rengkat ki player rengkat borkot ke nokikam joga ka sports club barak juga poru kaji kublai kayak hangi mana ipuai kinok susnong jong kene kasnong nonglang Dei bagadon kejingnya terelang jenlada omdon kejingnya terelang ngasrai ngimla riban poi hadu ban kenjo syakini ki sunpost nem ki bamenta tio hooi ngila kenjo sunpost nem kamde pat yangi baungin kutno tang hangni ngidon kam benang peniar ya kejing perkhat kejongi kumno banginang kentiu ya kasap kapong jong ki kun samla kerpang hakane kejuk ka bamenta ha ka bang yoi baki babun ki kun samla jongi menta ki kimdon kakam kejam kapupiang bat ngiyok iru bat ngisak hiru ba hakini ki por ki bamenta ki bun ba ki kun samla ki ngop no ha ki jingdi ki basniu lani ha ki jing bakla no ha ki jing im ki jongki namar ba kajing bom don kam don jam te kila kut ha ki jing syang makia apala poy sa kajing syang makia kahap ha kijing pensyoy bat kiwan ra pade ya kijing jejar ha ki melang salang andre ha padon kum ki sport club pade lani ki club lani ki association kinu ki kerja association kini ki long ki wei na ki lak ki lenti ki ban ai kam ai jam lem ya kitu ki kun samla ki jongi ki bom don kam bat ngi yo iru ba ha ka por bat ka juk ka bamenta kijing ya lek kai football ka sport ngala banong umde tang kijing lek kai football ketup lang ya baro hi kijing kijat kiba ngisi yale hagbede bat ka sport kilong sisya ki bada ai kam ai jam ya ki kun samla ki jongi Stop!